la rooftop angden nilitum karja prong pe nang tum thingno lam keni nang ko thegal ko hen lo kedam tang la sochi klo tarikh hini enut dak di polong piri ki jot abangphu pangkas jen pu enut maroria munit alangli tarikh hini labang sochi klolong marsa chiklo tarikh hini additional director office along damsi tala cheponsi pada sai hembang inkirdam check la solam thenili tum solang do paper long sin tum long lo apen social media bethe thani tum long lo la sila sopu thak kwana hok mapu ni tum mathasi ni tum kachini dagi fan ni tum sai heman pele lo additional director office long pada ke dam pen ni tum karjulong paper long iklang ateng ahok lo pusi hadak sai ki klem tum nang thanun lo haladak dampen ke chingki thana mangel halo arpu ke chithi hadak arpu ke bat kapis sunala sakuri arpu ke pesun ke bat Allah lasi haladak ongkas jenpu abangpu aning ke hanga muni da fansi arpu bangke aring bangke ke bat je fansi alangli kachisik damlo sida haladak kiklem bari mutumbang kikroi kida penapot altum jobordasti dam penamat alabang so sai hembang ki inkir dam check lo amara phi atumi malom labang so director office lo akit helo aki hoilo rong pisang ho alangli social media thenglo ise clarification di pido je labang so office kang kir dam ke lake renovation of fancy kang kir shot pusi alangli teklang lo thang alam ki abi bisalang ipul tebon tanil tum spot long ke dam pen ke klang dam bangke alam bangke thedung khang jang lo sai hembang ke inkredam check lo laben ko ana hok ma plong ko patini ji afan niltum joint director office along damin tum pele dambu athe odak renovation kam ke mangi bolu dangte dak joint director office pen order pi nahi ada notice pi nahi non ke without notice without order thang order ave pin bensi thang notice ave pin bensi pongko jen atum odak dam pen tala inkredam check lo lasi pongko jen am bangku laso ajakong punaken lokelo halake ke thedunga question lo karbingo termas council afan athe medical department ke lake pongkos jen le ahem thugali lake komane jungjunga property gali lage lake karbiang lo property lasi medical department aputha ajakong ke thenai ke pongkos jen halo pusi nilitum dirta long lo te pongkos jen medical department ko pine psychic claim bang khumala alangli council ko pine ke thedunga psychic claim bang khumala kali alangli nu depart ki claim bang khuchot nona bangke nildum ka chini dam pen ka humri pen lam lun kelo teng polonte pongkos jen along si sakuri ki pia jakong na doklo pongkos jen along si sakuri pen arpu ka pe suna jakong na doklo ka transfer jakong da along si doklo lasi medical department arat sai ki kang bang putuman ki nong ke kapiri rong sido lasi nile tum malang tum kaching kidam hut kachijin so dulal tum phan alang tum pulon ni tum thang na jakong abe saratum ni tum se lam the sibak ngilo te ni tum puthak sin tum action do ko be authority tum to authority ko malo medical em ko malo laga surjurong phagali ma te surjurong phara ki hai aphan em ki beman gela pongkos jen haloma angtan ki bang are akiche soloma alang phan em paman alang em kiman ke lake 6 dilo jakong pem ha 6 dilo ke lake pongkos jen ka salama hedunga question lake aben karbiang termas council chief executive member cm tulor mong ha ki hai labang salam chini peme sika people opinion ning samri ke medical department nong sia langli kang hap chika jakong du pololang te karbiatung ame ke char thai dolang ma cm phanda phongso lukak non ke council walang thimunak lo nur pongkos jen si alang li henon tum pekang tami hala lo hem jo no het ke bang ningkan photrok men ke bang banghu dak puruk men ke do akar biatum pini an kicho ye phananta jakong abelang pini ile tum kichini da mateng golang te medical department long kuti a contract kam do anke mk traders amen pensi pongkos jen si 80% atangka ke endel lo bisi tum talang lo economy karbiang long medical economy bangkala le handle rong lo ke lasi prabjin ben labangso mk traders alaisen la benke rk traders abaso contract registration bangke council ben in thanpek nangji in thanthe bolon tenil tum sodak pen tum che songbom jila pen ke labangso asai karbiang lo termas council ben pichun chetik ta ke nil tum kachi song magi in kontelo
lapen alangli non lasona jong kilong ke laki anugar prek lela alangli fan kipi kali laki council kija tum se alangli fan bangso jakong kipi tasi council kija authority tum nangli tum mithang fan chima thara chetherak chat nang bola bang la anjong sinang tum therak te khelang polo tangte nangli tum ang hoilong kang niji aron avelu ang hoilong ang tum kang niji jakong amasi avelu lasi alangli fan prabjin pen ongkos jena fan alangli trading license ing than bek nangji dak diphorong supilong nirmol fancy burai sia dukan lo labangga hodak alangli bana dukan dolang la do ana trading license alangli to puriala men pen alangli men pen nangke trading license mangke prabjin pen karbengo autonomous council pen ing than bek nangji labangga lake mk traders laben labangso rk traders labangso contract labangso registration bangke ing than bek nangji lake kumane council van warning ki pibu kali ultimatum lagi pibu kali lake cisong bekto cunce tik tak lagi dumar japo lake lapela bangso ka cisong lo kar biang long arad doan itum dak dhorom jibunang ne song jibuna bene parliament enang lo lake kar bi tuma ki sunglo lake department se ki sunglo bolte kar biara se ki sunglo matharam tha di kar biang long East Karbing Long, West Karbing Long, Medical Department asaya kam anke pongkos jensa hem pu bolong te laki EM kiman ali dolang ma kumani CM kiman ali dolang mera lasi prabjin pen nilitum Karbing Long termas kansul ke chuning ria teng nilitum cyclem der lobote ing samjin po jongsi la nilitum kaning ria teng pen nilitum nan tumana ki hanga teng pen jongsi ala le fan trading lesson ing khante polo tangte labangso business labangso registration ba ing khante polong te nilitum ke chisong ba ing khante lo lasi Karbing Long solang duara do ana fan nang chuning ri ninga klo man chuning rela helo da komane political ali ke NG fan kali komane song ali ke NG fan kali labangke itu maki sungdinong lo pasi labangke tum chisong ra pelo nang arja pra pelo nang es non nilidun lapu ripi ke hai sida lam thei si kan ngena ti non bangke zum birta long pemelo amu eta nili kan ngi alam sikiri tu asama ka boyo sakuri ki pi sakuri ke transfer sakuri kemas ang hoi ke pang tu nang gi mata non ke pangkos jeno sa chakong de paklo nang lasi lake medical department atu kopia potsi alangli phala pona jakong ki pidia loma polongte akapre kalilo lake Karbing Long termas council ki jake chari aki theke tinga tumsi alangli phan jakong pidia lo ase overall bangke lake no bangsa government amu heta vp meta ningjelo BJP government atumke kichi ban ke pangre government buka ka ho alam lake lasi prabjin pen alangli registration bangke ing than pek nangji lalon tumke hang dak he itum Karbing Long ke siksidul termas council lo siksidul along uri lo ladak ke longle kinam longji ke aphilo bhuta joglong lo bepar bihag ke claim jitu hala trade license bangke Karbi la pen long so men bek naji la pen jitu hala sakuri ke claim pen dang lok ta lang dum ke da council pen kipiu na sakurian ke lang tum claim long lo la sinon pini jasemet dak ki bang ina ko kalam the bang la pehlo je non la youth brings di do PHLC youth brings central committee pen alang tum humri dam lo hadak pen kilong alam an ke non nang tum han thalo sita isi bangela hello jitu therak me melo itu Karbing Long autonomous council medical department lapuan jakong gabilo ma je inut Bihar pelone ki bang UP pelone ki bang bangsi ladak dipu ningkan kepre phonang ke do bangsi medical department office dam pen talapon sing ki dam che ko bang therak me khayang lo piri ka kumane Karbing Long si kumane inglong so di masa mane kuki rengmayong si kumane office long dam pen tala inki dam check sanang mote ba hala kapre ka khai phani pudam dilo non dak itu mithang arni bang khai phan ke claim pi organization do hala tumle mane ke claim jok che pra office long tala inki dam check te la tum phan pini sonne jail bang alo pini council tum ban medical department officer staff tum la tum phan case pi pen people jail bang hai nege bang hai nang po case pi hai nang po la sini ke chuni ri bang la hello council atum jong si non la pongkos jan tum han case pi pen jail bank thek the pote alang li tum ke la bangso medical department afan ke chiode lo pongkos jan mazi chiode lo la mane komol jenar deng sodai kolo kopi polo pote moheta jong pongkos jenar deng sodai kolo kopi polo pulote sakuri ki pita la si ki pi pulote la pen contract ki pita la si ki contract ki pi la pen transfer la pen ke ada ke angton isi anda la si ki claim pulote kupilo te council tu moja kong tulang department tu kupilo aja kong tulang ge lasi meli tum
kapu kipu kantung bang lah hello latum council latum la pongkos jana phan la bangso medical department ni sior delo la pen surjo rong phari am ta mek chiti pun thiblo la aning hang aling si pongkos jana kem lo pote ko an ka thera kam yelang lage la si non prabjin pen case pinang po medical department ben la pongkos jan pan case pinang po kali pote council tum case pisi la phan case jel beng weklang po kopi ma aron re pen si adak office along tala pon pen kangkir dang pubangke laki aron re teknik posi lang tum non prabjin pen jel beng nang po la hello tang tung bangke theklong lo karbi atum na contractor dopik di la pen itung karbi lo kapreking long som na contractor dopik businessman dopik sita pini pongkos jena son dak di food town lo di food town nang bong long mat la ana hem kemi nang kun theklong lo lapu kamera pongsong pitha di lapu ana hem kemi itung karbi contractor tum sikimun ma karbi ke claim ka ko bane inglong so akar bi tum la sona hem kemi sikimun ma businessman di claim tu Ningkan kep oh ningkan kep krip pobak la tum dak la un ma la hello la si itum karbi la pen inglong so phan ke tribal tum phan ke non labang so council ne politik salam ne pudam de lo seta labang so BJP non IE matung punon CA matung punon MP MLA punon bang akhe pham ke che tum phan ka pang reng a council si chepang de lo ke che tum phan ka pang reng council si chepang de lo la si non prabjin bela tum phan bang so dak akang sai bang pinang po council ben pi hai nang po ton nang li putha